अहानबदा हौजुक फाउबगी मरुइबा पाउ पिजरी लेंगाकी मरुइबा लोइसंगसिंगदा इंडियागी फिराल तंखाई सिंथदुना पद्मश्री रतन थियामना लैखिदबगी अवाबा फोंदोखरे आमदी चामग हुंपुतर सुबा इनकम टैक्स देगी थौरम पांथोखरे मतम चाना इनकम टैक्स थिदोक्ट्रबदी आइनगी सैथेंग फंगबा याई हाइरी खुरुमजरी ISTV पाउ मिरेंग ताबीब पुनमकपु तराम नोकचरी हौजुक फाउबगी मरुइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी पद्मश्री रतन थियामना लैखिदबगी अवाबा फोंदोकपा ओइना स्टेट मॉर्निंग लाउथोकपगी सरुक अमा ओइना लैंगाकी मरुइबा लोइसंगसिंगदा इंडियागी फिराल तंखाई सिंथदुना अवाबा फोंदोखरे ngarang masagi anaba amadagi laikhidraba padmasri amasung sangeet natak academy amasung oiriba lamdam asigi khaktanatana india gi masak nairaba theater gi playwright director oiramkhiba ratan thiamna laikhidaba mari leinana manipur lenga ki general administration department na thokpa manipur gi governor gi order amada ngasi asibu state morning lauthoktuna makhal amatagi harau tayamba fongdokpa thauram lepata natana lenga ki loisang singda india gi jati gi firal tangkhai singthananaba khanghankibagi makhada ngase imphal gi international airport ta paihaliba leibaga ख्वाइदगी चौबा जातिगी फिराल अमा ओइरिबा सिसु तंखाई सिंथदुना रतन थियामना लैखिदबगी अवाबा फोंदोखरे मालेमगी मियामना सखंगनरबा थिएटर डायरेक्टर अमदि प्ले राइट रतन थियामना लैखिदबदा ISTV नेटवर्क की माइकेदगिसु नुंगाइतबा फोंदोराक्ली लमदमसिगी अतांगबा मापारी अमा ओइरिबा अमदि मालेमगी मियामना सखंगनरबा रतन थियामना लैखिदबा असे लमदम असिगी दनतना मालेमगी ओइना थिएटर गी लमदा चौबा मांगजबा अमा ओइरगनी महाकना हिंगलिंगे मतमदा ISTV नेटवर्क की फाउंडेशन देगा मरी लैनना 2022 गी जनवरी 15 दा सकनाइरबा थिएटर गी गुरु रतन थियामना ISTV नेटवर्क ता पिबिहिबा विस मेसेज अदो ngasi लैखिद्रबगी मफमदा इकाई खुमनबो उत्पा ओइना मियामदा अमुक ना संदोक्चरी अखोगी लैरिबा अखोगी मीगा पाउ फाउननबगी होननबत टेक्नोलॉजी सिना अदुकी मतिक चौखलिंगै मीगा की पाउ से फाउनदे यामन लूरिसी नक्नदे नक्सिनदे हेने लापथोनरी फोन मा पायरगा आई माग नंगनै हाइना हाइबा यापोन्ते नोमगी वासलै अदुबो ISTV गुम्बा चैनल अमना असुक चावख्रबा लमदम असिगी प्रॉब्लम मैम से करमाइना सॉल्व तौगदगी हाइदना खना नैनबा मयाम अमा दगी थोइबा मयाम मिगोंद वाखल खलन बगी चांग से अखोइगी संस्कृति की चांग अखोइगी ट्रेडिशन की रिचुअल्स की चांग मयाम अमा चांगेंग तौदना अखोइदा पुथोरगा उल्ली उत्पसिना हौरेक्लिबा मिरोलदा हौगिबा कयासना करी ओइगिबगे हाइबा मयाम अमसु ताई अदुगा अखोइगी लाकदोरिबा तुंगलम चत्ता अखोइ करी तौरगा फगदगे हाइबगी ममी मैम तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कदाइदगी लौगदगे हैन हाइबा मैम अमा अखोइदा वहल्ली ताहल्ली अदुना यामना लूबा थौदांग ख्वाइदगी चावबा थौदांग अमा लौरिबा यामना चौखटपगी पिलर अमा ओइरिबा मीडिया दुगी मरक्तगी ISTV ना लिखलक्तना ngasi mayam ta achauba dan tauriba achauba contribution dedication namaka loina na taurpa akoina uba phangi aduga masigi damakta aina yamna thamoigi kachindagi yamna nuksina yamna nungaina ISTV bu matam sangna phajana prajagi seba tawdana leiba oina ba aduga hena चैनल से चौखलक्ननबा ईश्वर की मफमदा हाइजबा ईश्वर द खुरुमजरगा आई लोइजरगे लमदमसिगी मसक नायरबा पद्मश्री अवार्डी रतन थियामना लैखिदबदा नेशनल पीपल्स पार्टी मणिपुर की प्रेसिडेंट युमनाम जॉय कुमार ना अवाब फोंदुरक्ली NPP मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट युमनाम जॉय कुमार की चेरोलमना मणिपुर खक्तगी मसक नायब मियो अवतनतना इंडिया की परफॉर्मिंग आर्ट्स मरुवैना थिएटर प्ले राइटिंग अमदी डायरेक्शन की लमदा सक नायरबा पद्मश्री रतन थियामना मनुंग मतम चादन लैखिदबा असिदा NPP स्टेट यूनिट ना अवाब फोंदुरक्ली लैखिद्रबना
पुथोकपिरंबा प्रोडक्शनसिंग मणिपुर सोसाइटी की डेवलपमेंट अमसुंग कंटेम्पररी सोशल चेंजेस की ममी ताकी महाकना परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक अमसुंग पेंटिंग की फंबाकता योखननब होनरमखिबसिंग मतम चुपगी काउदना लेहौरगनी महाकना लेखिदबा सिदा इमुंग मनुंगना नंगहौरिबा अवाबदा सरुग याजरी लेखिद्रबगी थवाइना ईश्वरगी मनाकता इंगना चिकना लेबा ओइरसनु हाइनसु सेरोलसिना पल्ली Office of the Joint Commissioner of Income Tax Range Imphal na sinduna chambaga humfutaruk rak suba Income Tax Day gi thauram pangthokre thauram asiga mari leinana GP Women College ta Nation Building Through Tax haiba theme da quiz competition amadi thematic painting competition amasu pangthokhe class 8 gi 10 fawba amadi class 11 dagi 12 fawba da leiba mahiroi singe category ani thokna pangthokiba competition aduda quiz ki oina mahiroi ahum na saba team taret amadi painting competition da ahanba category gi oina mahiroi kunga taret amadi ani suba category da mahiroi kunga tarukna sarugya ke ngasigi pangthokliba tharamasiga mari leinana Circle Imphal and Head of Office Deputy Commissioner of Income Tax Haridas Rajkumar na India pumbagi oina ngasigi tharamasi pangthokle tharamasi pangthokpagi maruiba pandam de Income Tax na National Building da lauriba Thogdang Singh Miam da Amadi Harakliba Angang Singh da Kanghanana Bahwanabani Income Tax Haiba Si Isagi Sentoki Matung Inna Langak da Tikatpam Tokpa Tax Aduri Masida Direct Amadi Indirect Tax Haina Lagani Jahi Magi Manung da Langaki Tabak Toriba Income Tax Tiba Yarba Miyoi Singna July Gitang Kutrama Thoi Fawgi Manung da Income Tax File Tawduna Thidok Nanaba Hairamba Adu Handak Jahigi Oina the Central Board of Direct Tax na September taraga manga fawba matam sangdokre piriba matam asigi manungda tax sing thido haudrabadi ain goiba saitheng phangba yai haike Income tax thiba haiba file to ba haiba khena yeba ITR file to ba income tax return file to bisi lakh ani makhai bu helaga di loino file to godo bune lakh ani makhai helaga ju government na rebate mayam am piri hai tare no ba lakh manga handak tai lakh even 12 po yogre madu yogdraga di income do tax zero ta ne ba tax zero ta ni do ITR file to budi mandatory ne ba income tax return hai je khoi document ne form ne ba aina chahi am da natraga within the financial year am da taliba income je sini hai da sarkar da declare adu form ne hai tare tax na te ba return file to ro ko tax ti na ba gi kanu leite hai tare kaisu leite ba lakh manga yoraga handak tagi tax lab to henkale lakh 12 even 12 of the tax tar oi hai ba gi kanu do central government na lakh thokra bane ba adu thi ne ha leite ba adu return file to budi mandatory return di file to godam ni to su to view return file to daga di ekoi na ya wana taliba paisa to an account money da chingji doi ne ba Imphal West DC na Lainga Kilam Khopchin ba takthokpagi thabak mathang manau naina chatharakpada thangal kaithil yorakpada kaithil asida dukal phomliba singna khongjang sangsilakpa khongjang mayoknare Singzamai Kaishampat Chagolban Paringda Footpath Yauna Lainga Kilamda Henjina Saljilamba Singlam Henjilamba Singna Masana Khangna Lokthok Sakhiba Yadaba Singna Laingakna Lokthokpagi thabak loikraba matungda thangal kaithenda Henjinba Sing Lokthoknana ba matam tharakpada ngasidagi thangal kaithengi dukan sing matam kaktana thong lonbagi khongjang hokre khanghodana kaithel thong lona khibada maikei kayadagi yaningdaba phongdurakli hiramasida paudamama Hauji ekhona lairiba mafam ase khwaramang kaithengi thangan kaithendri haiba mafam ase Imphal West District ki authority ki maikai dagi footpath ki mathakta akoi building hekatlaga lairiba sing ase takthogani eviction tarogani hadana notice pirakpa amadi dukan mapu singi maikai dagi na haiba ngai oiba building na pik thalle habisi hoi phongdor ibo pham sing asina jo adum khodam ni
अदुबु हजि मखोइना दुकान लेपिबा असि ngasi hayeng hangsit sidede lorgani haibagi wafam kasu leite authority gi maikaidagi eviction je tawjararoi eviction gi damakta khoi makhata thabak amata paikhatjararoi haibagi thajabde piraktriba khongjang changsangani haiba wafam asidani matang asidani khoina taba yabo wafam oiribra haiba wafam ama laibasi wafam asiga mari leinana khoi khongjang changsiliba khongjang loisingi maikaidagi phongdrokbo wafam mate khara amadi khongjang asibu urubada khorakpa miyamgi wakhalon mayam thamjage si building mayam se thugaiba khotpa tawbage mi mayam na dum punjallaga adu matang da moina ban tawbane na sigi se yanding pa phone dok panate si thugaiba de tha taruk muk changrani building thugaiba hore di adum tha taruk di loloe adum na sigi yengaga adum yengse kamaina lakani nungdang ba kai lakani pause pana khangni na sarkar na kanagi thugayo na hari ido adu yaning da phongdok koi loli ra na tagana thugai charge na adu gi loli ra hakdini si thugai birenu haibagi damakdene mi ma'am problem lairani adudi अखोगी तोंगान तोंगानबा कैसामपात परिंग संगोलबन थांमैबन चिंग मफम मफम सिंग लम हेंदोकना साब मफम सिंजे लोमक थुगाइरगा लेरे अदुबो ngasi अखोगी थांगान बाजार अमदी तोंगान तोंगानबा पौना बाजार न सिंगबा मफम सिंग दा अखोई ngasi दुकान लोन बसे थुगाइरे हेनबा हेंजेले हाइबगी दमता मसी थांगै सिंगना याम नुंगाइतो फावे मरमदी चखाव जे मोइना पायरबा मोइना पालाबरा लमजे हाइबसिनेबा सकागी लम हेंजेले हाइबगी दमक्तनी थुगाइरिबसे मसी ममांगैदगी होना अखोइना उजबदा अखोई छात्र संस्थान सिंगना नियम लाना हैरा योलंबगी बुक थुगाइगिबा लेखरे हाइतारे असिना ngasi अखोई सरकारना चंगजलैबा फुटपाथ पुक लेरक्तगै फमजलैबा मयाम सिंग थुगाइजे मिचम प्रजा मोइना आई थागतबा फाउजे लोइना लोइना ना ngasi दुकान सिंगिबिसि नमनमदना हांगोन बिगी खुथांगदा हाइजरी मसा मसागी पता एलोमेंट तौदगी हेंदोंना सारकवा अखोगी वेरेंडा याम इनथोरकवा फुटपाथ का हेक्ता लेरक्तबगी मोंग तौरकसिदा अदुगी दमक्ता दुकान फमिबा मयामसिना मोइना हेक्ता मोइना चुबलीजे पाइबगी मोंगदा मोइना थोंगजे लोंजल लेबा मसीमदी अखोई प्रजा अमोइना मसीमदी सुना यानिंगदे मसी तौदबना हेना फगनी खली सरकारना सिलेबसी अखोई लमदमसिदा लेरिबा मियामसिगी याइफनबा सिलकपनी मसीदा थुइदोंना वादोंनिंगाई अखोई नुंगाइतबा फाउनिंगाई लेतबराइना खंजै अदुना मदुंग तारकपदा मसी दुकान थोंगसे लोनबीदना हांदोकबियो अदुगा सरकारना तौरैबसिदा फुल सपोर्ट तौबियो फुटपाथ लेत्रगदी ngasi एक्सीडेंट थोलाइबा आंगांग बि सोकदबे स्कूल लेरिबा करि लेरिबा चथोक चसिन तौदे यामना अपन ओइरिबा फुटपाथ चकदोबदु लंबीदा चले मनमदि फुटपाथ पोत थांगदोगा कैदौरगा लोइ तौ लेरबने मसीमदि अखोई तसेंगना प्रजा अमने तहनिंगदे हंदक मरक असे इम्फाल वेस्ट डीसी गी माइकैदगी अखोई दुकान सारिबसिंगना फुटपाथ हेंदारगा मखाददि अदुम फुटपाथ खाकपा मानबा अदुगा मथक्तना अखोई फुटपाथ मथक्ता कुपसलगा युम अमदि दुकान लाइसनबसिंग अदि तखाइबगी थबक कया तौखरे अखोई कैसापाथ परिंग तौबा उखरे सिंगजमै परिंग तौबा उखरे हाइबा परिंगसिंग असि तौददि थोइदोकना वा nganagide अदु दुकान मपुसिंगना हेंजलिबा सरुक कथथपा लौथोकपन सिंगना तौबगी थबक अखोई उखरे अदु थांगांग कैथेन यरकान कैगिदमक्ता निंगाइ तौरिबनो कैगिदमक्ता पल्लिबनो हाइबा वाफम असिनि लाकनिंगिबा वाफमदि मयामना हंगाइबा वाफमदि मणिपुर लैंगाक अमदि मणिपुर असि सही 30 निफुगी ममांगदगी हारिबा थांगान कैथेन लैबिरिबा मयाम असिना खुबाम नंद पाइसलगा थमबरा मखोइना तौनिंगबा तौबदा करामतना हाइबा ngamdrabra मखोइना हाइरगली सही 30 निफु करिसु हाइरक्त्रगा हुजिकता सिदोअगा सेमदो हाइबा वाफम असि ताबा यादबा वाफम अमनि हाबिसनि ताबा यादबा वाफम से लान युम साजलिबा सिंग अदुन ओगदरिबरा नत्रगना सही 30 निफु उसन्नदना लैरिबा अथॉरिटी ओइदरिबरा हुजिक उरेइबा अथॉरिटी अरानबु ओगदरिबा हाइबा वाफम कया लाई हुजिक लाइबा वाफम दि कनाना ngamgudरिबनो हाइबा वाफम असनि अथॉरिटी ngamgudरिबरा नत्रगना सोमने निंगाइ तरिबा मणिपुरबु खुबाम नंगद लैरि हादन खंजबा मखोइना थोंग लोलगदि मतम कक्तन थोंग लोलगदि मयाम पुनमक सोदना वारकनी हाइबगी थाजबग लोइना खोंजंग चंगलिबा सिंग असिना ngamgudरिबा हाइबा वाफम असनि आईएसटीवी पागदमक्ता नानाव थादांग लोइना पागदमजरिबा निथगन सला जामुनितै थांगान कैथेन आईएसटीवी न्यूज सही क्या सूरबसु लोना याद्रबा ओइरबदी लौथोक पताबनी बिल्डिंग वाइ लोना हेंजिलगा युम साजिलु हाइबा याउदि हाइना डीसी इम्फाल वेस्ट
Mayanglambam Rajkumar na haikre RK Fortune Developers Private Limited ki Managing Director RK Rameshwar na sponsor tawraga changangai da leiba Dyna Computer Center da ahanba phase ki oina mahiroi yankai na free basic computer training tamba hogdokpagi tharamda wafamasi DC Imphal West Mayanglambam Rajkumar na phongdokibani DC Imphal West Mayanglambam Rajkumar na makha taraduna information technology ki juk asida thabak hobuda aikhoina kamaina kanaba Loba Yagane Hyber Training Asidagi Kanghonanaba Honashi District Administration Imphal West Kimanung de Laiba IDP Singi Oiba Portal Ama Semle Masida IDP Kudingi details Yaurga Leragani Relief Camp Karada Club Organization Singna Chalairamba Ngasina Kudong Chadaba Lairaba Singi Oina Makoina Fangadaba Sing DBT gi Kuthangda Piba Yabra Hyba Yengsili IT na Thabak Tobuda Transparency Laina Scientific Systematic Oina Thabak Tobangam Hangani Mayanglambam Rajkumar na Makhatara Duna Lambi Thong Fazana Naba Pakthok Naba Honarakpa Yamna Fai Haina Thagalamba Sing Ngasidi Masagi Mapa Yorokpada Dukan gi Satar Loan Gane Hyba Asidi Angakpa Oina Thoi Aikoi gi Thabak Torokliba Asi Aigi Amasung Miyam Gine Hyba Adu afaba maikairom da khandok minase haiba tamsi rule amagi law haiba si matam gi matung inna chunaga daba maong da semdok payai building by law da aigi leijaba lamdagi hanjilaga sajin bagi ayaba pide hanjilaga saw haibadi yaubani DC Imphal West oiriba si permanent oina laigedaba nate transfer tharak payai adubut leiringai matam asida fagadna na bathabak khara taronge khanbagi tawbani haiki igi mafamda lambi thong nana ba encourage tawsiliba kai tawriba sengba matamdadi good yam phai hairamni masagi mapa yorko matamdadi shutter down tawni haire ko aduna that is the attitude aina haining basi aduna lepang maroi da ba problem lega da building orde kari tawni ba demolish tawtamni modify tawtamni corrective measures lo batabni ai hojikki leiriba rules and laws and keno mayam da gai yanana bas silak batabni aigi plot line sidagi hendoga saro haibidi yaute aigi plot line sidagi hanjillaga saw haibidi yauriyo kaidongna public setpa matamda mayangi setpa matamda problem leitana ba nan dagi miking tawdana laudana dagi di tv da haptana khabar da laudana tawdana tawri myamji tade hai hojik su tara miroi moi afaba thabak hanagi leijaramba thabak masi semtok si hairakanda akhoi su kitang nungai tabani sada but adu aigi comfort zone to dagi thoga sentorokpa matamda kana ya phabo ini ai ya phabo ini mayang ya phabo ini laikai ya phabo ini public ya phabo idoine maduma akoi khanthaba da ka oi khangmina ba da ka oi Thauramadu Senior SDPO Bisnupur Laishram Khogan Singh RK Fortune Developers Private Limited ki Managing Director RK Rameshwar Su Thauram gi athoiba Mithunglen Singh oina sarugya ke Thauramadu ngarang laikhidraba Padmasri Ratan Thiam gi mafamda minute ani 2 minute leiduna awaba amadi ikai khumnaba utke free computer training aduda sarugyariba mahiroi singda lairik su khusina ke RK Fortune Developers Private Limited ki Managing Director RK Rameshwar na ngasidagi hangdokliba Training ase lamdam asigi honglakliba digital world miyamna computer gi knowledge khangdaba yadre mahiroi yauna computer tamdabi tamningba adubu training gi fees piba ngamdaba sing ngam koina adugi dama economic backward oirba mahiroi singi dama computer training program ase pibani hangdokliba ase ahanba phase ni mathau taraklabadi matung inna makhatana su course hangdokna na bahonagani haiki especially aina economically backward oirba sing tamdi tamjaningba magi financial problem na maram oirga tamang amdana leiba sata singchida even sata natabasu adultery handa boba computer daga oire hojik matamda idea hojiki hongaiba digital world da tangai padana Pm-Istv khutta loinmak mobile ma android phone da ragi iphone da kai da loinmak khangba yaraba ngasigi hongaiba ai na piriba impact haiba mayam sing asi tangai padana ngasigi computer knowledge se mipum khudimak na leitaba yadaba matamadu erpasida not only sati dindra all ages kanghu boba aging urba ahlaban boba computer tamjagi haiba laibasing boba tambagi khudong sabadu piba ngamnana bedam ngasi ayangna haiba computer course sponsor tawjabani IRDSO na sinduna one day district level consultation on child rights to protection gi thauram da Thobal district ki Wangjing Khetri Changlen da pangthokre
Thauram aduda Thaubal District ki DC Hana Kamai Manipur Commission for Protection of Child Rights ki Chairperson Kaisham Pradeep Kumar IRDS o Wangzing ki Chief Functionary Nonibla Narengbom na Marueba Presiding Member Singoina Sarugya ki Bakaloina na IRDS o gi staff sing amasung Miyoi Kyasu Sarugya ke Thauram adu ki manung chana resource person sing na 1-day district consultation on child rights to protection ga mari lainaba tongan ba topic sing da wa ngang ke Thauram adu ga mari lainana Thaubal District ki DC Hana Kamai na wafum kayam su fongdoki National People Party Singi High Command RPI Gidi Mahesor na Oirakpada Party Sige Youth ki Maike Digi Harau ba Fongdorakli Mahesor Thaunau Zambu National Secretary Amuka Hanna Hablakpada Harau ba Fongdokladuna Kai Sampata Laiba Party Sige Office da Pangthokiba Paugi Mifam da Party Sige State Youth ki President Sital Oinamna Ngarang Delhi da Pangthokiba RPI Thawalegi National Executive Meeting da Party Sige State Committee ki President Su Oriba Mahesor Thaunau Zambu Amuka Hanna da Natana Parliamentary Board amasung CWC ki member oina hablakpasi harawo fawe President Sital na makatana party asi Manipur da regional party ama oina thabak tawduna ECI na sakhang biduna lamdamasigi lairiba issue kaya da mangjin thana thabak paikhatuna lakle masida Mahesor Thaunau Zambu National Secretary ama oina amuka hanna thaupuna na bahablakpasina thabak thauram singda hena khomang saukchin bangam lagani Masigi sumathakta party asigi parliamentary board amasung CWC ki member oina su hablak libasina Manipur gi macha ama oina National Party amagi high command ama oina thaupuba sima khwaidigi hena laibak phabani Manipur da mamang thakta thokiba issue kaya da Manipur gi lairiba political party singna masa gi high command ga fauna daba amasung high command ga ekhoi ga apamba manadaba penadaba kaya adumak thoktuna lakhibani adubu party asigi oina di lairiba high command ta Manipuri macha ama yaholakpa asina center amasung state ki marakta lainuramba mot manadaba amasung fauna daba kaya adu lairaroi pumnama asina party asigi Manipur da hena mapangal kankhat hanba amasung laibaki issue da hena khomang sauksin hanba thabak tawba ngamlagani haina mahakna makha takhi Manipur asigi iresa amana asigumba all India ko iba political party amagi national secretary ge thau purakpa masigi mathakta parliamentary committee gi member oibagi mathakta CWC gi member amasu oina hapirakpa asina iresa Manipur gi masa amana high command ki thau puraklabnina ji gi problem na state amadi central ni gi marakta thokpa thogdo wathok problem sing ado aikoi gi oinadi leiraroi masigi damakta aikoi nungaiba amadi apenba phongdoksari Haukiba ing solising aniga kungu humdoi gi megi ahum gi lan asida lanjenarak tuna new kaithel manbi gi wisdom palace school da changja form loduna lairiba singbu masa gi mayumda amuk hanna khunda laita hanna bagi damak Imphal West ki deputy commissioner Mayanglangam Rajkumar na lusingduna ngasi new kaithel manbi khunauda chatuna Yum sing akoibagi fibam sing gengsin kre ngasigi DC na luching duna chatkiba khongchat adu da tongan ba department singi amadi security personnel kaya ga loina IDP singna punamafam asida lamtu sekna na bagi damak thabak paikhat ke adubu nong chubuna maram oiraga yeithoke internally displaced person IDP ama oiriba new kaithel manbidagi Okram Kesorjet Kauba Amana Fongdokibada Lengaka Mari Lainaba DC na luching duna ngasi new kaithel manbi khunogi khul asida amuk hanna khunda laita hananaba yengsilamki amadi tungkoina khul asigi ngamkhai singda apunbagi security sing thamlagani haina thajaba pirambaga loinana athuba matamda yum singda hongjinanaba wafam sing thamlamki masida masagi yum singda hongjinbagi damakta lamtu sengba hoduna lainaba yaunore amadi atopa singsu athuba matamda hongjinba hauragani haiba wafam sing fongdok मफमसिंग असी अखोगी DC दगी अखोगी स्वाइगी लेबिबा अखोगी पुलिस को लेबा मफम को दगी BSF CRPF SRFN सिगैसे अखोई लांग सी जिंगसलमे बको सिदिदा मोइनसो संगगा लेनबा ना हारे अदुबो अखोगी माना फोर्स तो मतिनति अदुगा थाजब लेनरगा देम संगबीबा संगनबा ना हारमे अदु अखोई खुनगी मिजिंगसु थाजब लेरेबा फजना माना फजन वातेम बिरमे कोऑपरेशन बिरमे अदुना अखोइजे खुनजिंजे संगदबजिंजे अखोइ संगगा लेरगे ना अखोइजे लेनारे संगबजे अखोइजे सिंगबा खोटपदि संगनबजे अखोइ ngरांगदि हौजागरे अदो अथुबदे दम संगा लेरनि हाइतारे नेना ताना लेबजे अखोइगे थंगनरगदि ले अखोइजे बाउंडरी मियादा लेबनि नको अदु तारगजु मोइना असिगी बाउंडरी मियासिदा अखोइगे मोइगे परमानेंट ओइने हाइतारे मोइगे अपुनबा जॉइंट फोर्स अमा सेमगा थंगने हाइबिरमे अदुगी थाजबा थंगन बिरमे हाइतारे
चलिबा था सिगी अमदा स्क्रैप पुदुना थोरकपा ट्रक अमगी ड्राइवर हैंडीमैन बो जिरीवाम की लेंगांगपोक्पी पुलिस आउटपोस्ट मयादा मणिपुर पुलिस की मोबाइल टीम अमना तमथीना फुरकपदा नतना पैसासु लौबिखिबा थौदोक अदुबो कन्ना यानिंगदबा फोंदोरकपगा लोइनना सेनरेबसिंगी मथकता अचुंबा वाइल पिबियु अमदि थासिगी कुंगमाफन फावगी मनुंगदा मरी लेनबा अथॉरिटी दगे पॉजिटिव रेस्पॉन्स फंगद्रबदे मखल मखा कयागी खोंजंग संगसिलगने हाइना थौदोक अदुगा मरी लेनना सेमखिबा जेएससीना फोंदोरकली थौदोक असिगी मतांगदा ngasi लिलोंग कैथेलदा पांगथोखिबा पाउमिसिंगा उनबदा मिफमदुदा JSC against brutal torture of driver and handyman by Manipur Police personnel mobile team near Lengangpokpi Police Outpost Zuribam on 1st July 2025 की convener MD Halaudin na था सिगी अमदा योटेक थांगटेक स्क्रैप पुबा गाड़ी अमबो फाजिंदुना गाड़ी थौरिबा ड्राइवर अमदी हैंडीमैन बु तमथीना फुबिरकपा से जेएससीना थमोय सोकना कंडेम तवे जिरीवाम पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लैबा लैंगांगपोक्पी पुलिस आउटपोस्ट मयादा खामदुना लैरंबा मोबाइल पुलिस टीम अमना थौदोक थोखनखिबा थौदोक अदुदा योटेक थांगटेक पुबा गाड़ी अदुदा इलीगल ओइबा पोलम अमता यावखिदे योटेक थांगटेक की पोलम सिंग अदुगी गोडाउन चलारिबा लिलोंग कैथेलदा लैबा हाफिज मार्टिन एंड सनसाइन सेंगना योटेक थांगते खोमजिंदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइसेंस पाइदुना बिजनेस असी तौरिबने हंदकी थौदोक असी खकनतना सेंगना बिजनेस तौजरिबा मियोय कयादसु नेशनल हाईवे न्यू कसा रोड असिदा नियम कायना पैसा लौबिबा ड्राइवर सिंगबु फुबिबा चैबिबा पाव कयामसु लैरि मतुंगदसु तारखिगनि हाइखे थौदोक असिगी मतांगदा मरि लेनबा सिंगना लाखलिबा तांग कुनगमापन फावदा पॉजिटिव रेस्पॉन्स पीद्रबदे थंगनबा नुमित्तगे लमदम असिदा लैरिबा CSO सिंगा खुसमनरगा मखल मखा कयागे खोंजंग संगसिलगनि हाइखे मपू हाफिज मार्टिन एंड सन्स मणिपुर गवर्नर DGP वकत चेरोल कयाम पिसिनखी अदुबु ngasi फावबदा पॉजिटिव रेस्पॉन्स फाव फंगदना लैरी थौदोक असिगा मरी लैनना सेमखिबा JSC ना अमुकसु हन्ना ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मणिपुर DGP मणिपुर मरी लैनबा सिंगदा मेमोरेंडम पिसिनदुना थौदोक असिगी जस्टिस फंगनबियु हाइना खंगन खिबा लैख्रे लागलिबा तांग 19 था 3 सोकलिसिंग अनिगा 15 फावबदा पॉजिटिव रेस्पॉन्स पिबिद्रबदे थंगनबा नुमित्तगी लमदम असिदा लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगा कुसम नरगा मखल मखा कयागी अकनब खोंजंग चंगसिनगनी मियोइबा अखोइना नियम चुमना सिजिनबदा अतुकी मतिक कानरबा इंटरनेट टेक्नोलॉजी असिबु लाना सिजिनदुना अरानबा पाउ संदोकपा फोंदोक नरकपा सिना कांगलुप अमगा अमगगी मरकता थोगनिंगदबा पामदबा थोगदोक कया थोगननबगी मरम अमसु ओहेली हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्रना फोंदोखरे वाफम सिंगस्ती डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस MU काउंसिल फॉर सोशल एंड डिजिटल डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन ना नॉर्थ ईस्टर्न सोशल रिसर्च सेंटर अमदी नेलिट की मतेंग लोइना डिजिटल डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट हाइबसिदा नुमिनिनी चथगदबा इंटरनेशनल सेमिनार हौदोकपगी थरमदा फोंदोखिबने MU कोर्ट होल्ड पांगथोकपा थरमदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्रना इथनिक ग्रुप चनीरोम लैबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अमगा मानदबा लोन चनबी कया खेनब लैरिबसिंग असिगी मरक्ता नुंगी ओइबा मरी अमदी लैनरी अदुबु इंटरनेट की खुथांगदा अमगा कम्युनिकेशन दा फगत हंदुना हेना अफब मरी थंबगे महुत्ता अमना अमग फजदबा वाफम कया फोंदोंगनरकपा अरानबा पाव कया यांगना संदोरकपना पिरकपा सैथेंग कया सही तरुक तरेर असिदा अइखोइना उरी थेंगनरी मसिगुंबा थौदोकसिंग असि थोक्तनबा अइखोइना इंटरनेट की खुथांगदा अमगा मरक्ता अफब मरी सागत हंदुना थेंगनोरिबा इशू क्राइसिस सिंग असे लेहंदना नबा होनबा ताई मरमदुना ngasi दगी हौदुना नुमिनिनी सथगदबा इंटरनेशनल सेमिनार असिदा मपुंग फाना खननेरगा पुथोरकपा रिकमेंडेशन सिंग अदु मपुंग फाना थबकता ओनथोकनबा होनसि हाइखे Therefore, a balanced approach is needed, focusing on responsible digital citizenship. Inclusive and mature digital society needs emphasis on media literacy, fact-checking, and a targeted measure to minimize and negate the harmful impacts of internet in order to avoid any tendency of triggering and fomenting social problems and a social crisis all across the region. हौजी पागमरथन अतेन ब्रेक अमतंग लौजरी पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% natural syrup amadi capsule जोलिप 100% natural syrup and capsule
Birtikendra Jet University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIVI and ITT. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ Admission open Sanali Street Tutorial Thangmaban DMC Road Center Asigi Second Foundation Course Class 10 Boseb Amadi Class 9 and 10 CBSE Lagli Zulagi Tangkut Manga Irai Nimitag Hauseragani SSLC exam 2022 2023 2024 Amadi 2025 ki result ta position holder kaya ama CGPA 910 Hawagi Manungda student kaya ama putok sa crack unit wise test mock test study materials recreational activities boys and girls ki hostel loina van service ki kudong saba supizari Break in Batungda Mayamba Mukahana, Taram Churi Luin and Makataba Pau Pizeri. Nambol Kendrogi village, Taragama model village, Amamam Ohenbama, the medicinal plant Marankaina Taduna Mahosagi Fibum, Kanvadanatana, Mangsilagriba State Tree, Oriba, Winning Tokan and Abahonatuna Hawalaklibum, Mirul Singda Upal Tabagi Kanaba Kangan Bahavasi, Ponchai Development Organization Gi, Video Gi Pandam Ovetanatana, Nambol Eshibu model Asia Ohana Bahonabasi, Nambol Kendrogi MLA Tonojam Basanta Kumargi, Pandam Mangfong and Abahonagani Haina, PDA advisor, Sorai Sem Santi Kumar High Cray, Wafamasingasi, Ponchai Development Organization, PDO and Sinduna Nambol Kendrogi Manung de Ladiba Village Kuding Makta Koina Chatuna, Wahi Panba Amadi Indigenous Tree, Tavaduna. Model Asia ma oina bagi pandam da humfutara taruk lak suba ban mahasab kamari lainaba kendra dugi MLA gi meeting makha da Turel Khongwal School gi akoi bada amadi mafam kaya da uchara thabada haikibani video gi advisor S Santi Kumar na makha tana hauji khonglak diba mahusa gi khalasi kanbatana tana Nambol Kendra gi manung de laiba school sing amadi village kuding makta mangsilak laba state tree uning thobusu kanana bakhona gani wahi panba uchara kaya thaduna miyam da kanaba phanghan bagal loina video na Nambol Kendra gi manung de laiba club Organization Singapore na kusam naduna Nambol Kendra sibu model Kendra ama oina na ba Kendra gi MLA na mangzari ba manglan asi mangfang na bahona bada MLA gi mideng makada Khungang Singda koina chatuna ngasidagi uchara kaya thavani video amadi MLA na khaliba model village amamam oivitanatana model Asia ama oina na bahona bada aikoi puna hona minaduna mateng pangmina si haike Khungang siga koi bada khungang tarama thoin thoi u thabada natana aikoi ga toba pandamam su video gi thamjari lairiba koi gi area sida khungang tarama thoi thoi sida lairiba school sing government school sing amni private school sing sida maru oina koi gi state 3 uning thawar khangnariba u si ngasi hawba school sing di loina tammi chhatra sing state 3 ji uning thawni haiduna aduga tasengna uning thawdu karino haibadi koi gi ahal wara bawa oja bawa khangda chhatra da natana adugu mama oibini na koi gi pandam da school da salaga koi आनंद बगी पांडम सिरु थमजरी खुंगंग डेवलपमेंट वाक कोई मतेंग बानन ब थोक्सर कोनी तोयो हेनोना कोई प्रधान मेंबर सिंग अमदि मोने तौरिबा थबक न मोय अवार्ड पासिंग को कोइना सपोर्ट तौजरगा हेना साखत खुंगंग मॉडल विलेज अमा वेना मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी अमा वहेन बगी वाखल लोंडाई कोई ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर बिरंबा ऑनरेबल एमएलए नंबोलेसी एस बसंत कुमार गी लमजिंग मखा दे कोई ngasi gi थौरम से पांगोक सबन Mushroom cultivation and vermi composting hybrid masida numinini gi oiba training program ama khundrak pam makha laikai asa club ta hugdokre awang singkhai laifam pana yawol lamjing lof khundrak pamna krishi vigyan kendra Imphal East amadi DEE kaw Imphal ga puna khusam naduna pangthok training aduda trainee nimfu henbana sarugya ke trainer ahumna Kamdongna chingum thagadagi haibagi matangda takpi tambiki senthok lambi leitroba naha singda yamna laina senthok lehena ba lambi ama oina na ba amadi lamdamasigi senmit londa kharada oirabasu fagat hanaba pandamda mushroom cultivation amadi vermi composting training asi pangthokpani haina awang singkhai laifam pana yawo lamjing lufki advisor hawaibam somarendrona phongdurakli Saruyan si yam laina thabi ay adu saruyan si thanadri si kaino hay tari ko technical no house person like tawa ay thawaya bulong mi si like tawa marketing network si problem ni basin ne adu koi na ato organization sing lai foundation kari ka mayam ji do collaboration tawga di hai bai ko gi marketing problem si lai do ne adu na ko gi makhata na ko na ha sing na thani ko ni to mayam sing marketing problem lai ta tar ga di ko pa mi sen milo no phakal na base tabi adu ne ba tabi ya ba si da roi ne ko subject matter specialist sing yaw ga di ko tawni ga sumai pa me thab to ya da ni na ko ke के एक्सपर्ट सिंह जी के ताना रगा 2 डेज के प्रोग्राम में सी सिन बनी
Higher secondary school lecture singi oja singna pen down strike sangsin khibadagi mahiroi sing mahi tamba fangdre haina CC Higher secondary school asigi mahiroi singna rally ama Manipur Legislative Assembly Speaker Thoksom Saitabadagi yum fawa memorandum ama pishinana basatpada sanjen thong manakta mathok tawriba security personnel singna thingbadagi chathan khidre tungda akhanaba mahiroi kharana speaker gi yum de chatuna memorandum adu pishin ki hairi CC Higher secondary school asigi mahiroi Gokul Aribamna fongdokhibada tha asigi kungamathoi dagi chatharakhiba pen down strike asina mahiroi singda lairik tamba fangdana lakli masida natana mamangda thokhiba ising ichauna su school asibu matam kuina thonglon badagi mahi tamba fangdana lakibani masida natana issue khudingi class tawba ngamdana suti toina thaba sina government ki mahi tampham sang sing lamdam asida laikha tarakli maram asina oja sing na taliba demand sing asibo mari leinaba sing deng sangbirak isu asibu khudakta lotion biu sangbirak ta taragadi mahiroi sing na hena kanba khongjang sangsilagane haiki मांगदसु इसिंग इसाउना क्यामरम मरम ओइरगा अखोइगी स्कूल से छुट्टी थाग्रे एनी अखोइ इशू थोलकदा स्कूल जे दुम छुट्टी थादन लेरे अदुना अखोइ जु छात्र सिंग जु अखोइ जु सिलेबस कवर तवंगा मोइदान मी पाइजबा मसु पुकनिंगदा अदुगा अखोइगी गवर्नमेंट स्कूल ना नोंगो सोंथरक लिबा मरम सि जो खोइना सिगी इशू सिबु मयामना इशू मयाम अमा लेबेगी दमक्तसु अखोइना क्लास फजन तौदबगी मरमननि हाइना खंजे अखोइगी ओजा सिंगना तालिबा मागी ओजा सिंगना तालिबा सि अखोइगी मरी लेनबो अथॉरिटी सिंगना अथु द मीडियम संगबी नबनी जरी करीगुंबा खोइगी ओजा सिंगना तालिबा दिमान असिबु मरी लेनबो अथॉरिटी सिंगना अथु द मीडियम संगबिरक्तब तारगदी अखोइसु अकनबा एक्शन अमा लोनैना अखोइसु खोंजंग जंगलकनी हाइना थमजगे ओजा सिंह थासगी तांग कुनगमाथदगी पेन डाउन स्ट्राइक संगसिन खिबना मरम ओरगा महिरोय सिंह क्लास सांग नाइना तौबा फंगद्रे अथुबा मतमदा सरकार ना मिदेंग संगबिदना ओजा सिंह पिथोकपम थोकपा तोलो पिथोकतुना चांग नाइना क्लास तौबा फंगहनबिउ हाइब डिमांड तौदुना बिष्णुपुर हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोय सिंह ना खोंजंग संगसिन क्रे खोंजंग असिदा सरुक याकिबि महिरोय अमना ओजा सिंह ना चांग नाइना क्लास तौद्रगा करमना महिरोय सिंह ना काउंसिल ना लौबा एग्जामिनेशन थाबंगमगदोरिबनो स्कूल असिदा ओजा कया वातुना लैबा असिगी मथक्ता क्लास तौदबा असिना महिरोय सिंह academic career soina manglagani maram asina thuba matamda sarkar na medeng sangbidana oja singi pithokpham thokpa tolo pithoktuna chang naina class toba fanghanbiu haike ngasigi khongjang aduda athuba matamda oja singi tolo pithokpiu aikhoi lairik tamba fanghanbiu mahiroi aikhoi bu mapung fana lairik tamhanbiu haibna chingba kholaw kya lauke khongjang asiga mari leinana school asigi principal KI Syam Kumar na aingonda tha asigi tang kunga थासगी तांग तारागा मापनदा ओजा सिंह पेन डाउन स्ट्राइक संगसी लगने हाइना मेमोरेंडम अमा पिशिलकी हाना कॉन्ट्रैक्ट ओइना लेरंबदगी इंग्लिश अनिगा कुनगनी थोगी जनवरी की तांग निपान द कैबिनेट डिसीजन अमा लौरगा न्यूली रेगुलराइज लेक्चरर हाइना सरकार ऑर्डर अमा थोलकी लोइनाना इंग्लिश अनिगा कुनगहुमदोगी अप्रैल तांग अमदा रेगुलर सैलरी पिननबा ऑर्डर थोलकलगा ngasi फावबा तोलो पिथोक्तना लेबना ओजा सिंहना पेन डाउन स्ट्राइक संगसिननबा फिरेप लोरकपनि हाइकी Lecturers Association Manipur 2018 West na sangsileba pen down strike ki waroshin purak naba lamlai kendru MLA case ibom chana governor da che ikre ibom chana pikiba cheral da pankibada ngasi asi pungdong bomda laiba lamlai higher secondary school gi mahiroi singna local MLA ama oina hiramasi da miteng sangbina naba hairamle Manipur da haukiba chahi khara sida COVID-19 laichat Manipur da lairiba conflict iching ichauna chingbana thodok kaya lairaba Lairekpar asina lairik tambada ayat papan bapituna lakli hauzik sathariba pen down strike asina maram oiraga lainga ki higher secondary school chatruka ahumgi academic atmosphere da chaun akaiba pire chaliba chahi asigi kosham na class 11 exam su section na lauragani haina fongdorokpa amadi class 12 gi exam gi mahiroi sing yamna kanna honoriba matamasida strike asina maram oiraga lairik tamdaba asina maram oiraga mahiroi sing thawai wanare phibam asina tungi yumbi oigadoriba mahiroi sing maraibak tambangamdana Fibam amada lairi mahiroi singi khalaga oza singna sangsiliba khongjang asigi waroishina thubada puroknanaba honabiu haina serol aduda panki hairi oza sing asina pen down strike tawkhibadagi academic atmosphere da akaiba pire amadi right to education matik chana fanghanbiu haina juribam gi babu parada laiba MSF district juribam gi office ta pangthokpa pawge mifamda desam juribam District Council Juribam gi General Secretary Ningombam Vivek na Haikre Mahakna Makhatana Desam KSA AIMS Amadi Sukyaw na Luf Mangana Juribam Higher Secondary School da Sanglubada 2018 gi contract lecturer oina appoint tawraba matung 2022 gi March 9 dak
Commissioner Education S na regularized order thokraba Jiribam Higher Secondary School gi oja taramathoi amadi Boro Bekra Higher Secondary School gi oja mari yauna tha sigi kungamathoi dagi oja singna pen down strike tawkhibadagi mahai masing takpada oja watpadagi academic atmosphere da yamna chawna khudong cha Right to education mapung fana phanghanbiu oja singi phangpham thokwa right sing phanghanduna mahosagum mahai masing tamba phanghanbiu haiki Jiribam da leiba mahiro luk manga na Jiribam Higher Secondary School da changthil ba matam da 2018 gi contract lecturer hoina appoint tawaba matung da 2022 gi 8 March da Commissioner Education S na regularized order thokaba Jiribam Higher Secondary gi oja tamatoi amasung Borobega Higher Secondary gi oja mari yaunga tha sigi tarik kunmathoi dagi oja singna pen down tawkhibadagi mahi masing takminaba oja watpana maram odina academic atmosphere da yam chawna khudong thinai ningne oja singi Phangpham thokpa right sing adu phanganbiduna mahusagum mahai masing tamba phanganbiu haiduna mari leinaba authority singna media gi khudangda haijari Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM na choba thodang logduna kairau Women Multipurpose Cooperative Society Limited na sinduna nongmagi oiba Village Poverty Reduction Plan BPRP Convergence Mela Imphal East ki kiamgai mayai lekai da laiba khagi nganba community hall da pangthokre kaira Women Multipurpose Cooperative Society Limited na sinduna self help groups singi oiba BPRP Convergence Mela se Manipur State Rural Livelihood Mission gi makhada pangthokibani tharomadu da kaira Women Multipurpose Cooperative Society Limited ki President Thongam Ongbi Kiran Bala amadi kaira block ki I mentor shu oiba Moitum Asalata anina Fongdorokpada Mela sida Manipur lenga ki tongan ba line department kuntra ge official singna stall hangduna makoina paikhaliba thoram singi matangda self help group tawzari ba nupi oibi singda mamutana khangana ba pangthokpa thoram amakhakne khongangi leiriba nupi oibi singna department asida chatpada thengnoriba department kaya da chatpa matamda thengnoriba khudong chadaba singkokna ba pandamda mathau taba che sang khudakta fanghana ba gi damak thabak sing aduda line department gi lakliba official singna paikhatke Malem gi ona honglakli ba chakhat lamjena sida lamdam asigi nupi oibi singsu yawbi tangai fadaba lai lamdam asigi chanabi ama oina nupi oibi singna yumdagi mapan thoktana lairamba adu ngasidi madugi chanabi adu mangkhre haiki cluster gi mai kai degi akhoi gi SIG member singchina magi masagi phangpham thokpa hak haibadi makhoida kanaba karino haiba lofam khangdana lairiba akhoi gi SIG member mayam singsida department singdagi lakpagi tanja asi lawminnaraga aikoina phangpham thokpa nupi oibigi phangpham thokpa kari kari laibage haibado masidagi khudong chabase aikoina lawminnaba adugi tanja adugi oi khamminnabani haina haijaningi isa na department sing de satlaga hairiba singje khudong chaba phangbada awaba khijitang mayok nagadabado ngasigi hairiba mafam jida mela je sumaina department mayam sina laga akoigi mela se tawragadi SSG member mayam sina mafam jidagi akoigi khudong chaba lobada hena khudong charani haibagidamagta aikoina khudong chabase mayamda phangnabagidamagta hairiba BPRP Convergence Mela se khoi mafam asida sinjabani National Council for Teacher Education NCTE na Sakhanglaba Manipur University MU na chatliba chahi 2025 ki April tara da 2 years BEd program hangna nabagi ayaba pirakraba Ruda Academy Thawal gi first induction program cum BEd program inaugural function ngasi MU gi College Development Council gi Director Professor Dr. Hanjabam Sukadeva Sarmana Haudoktuna Institute asigi complex ta pangthokre thoramadu da Ruda Academy gi Principal E Romeo na Ruda Academy asi haukiba chahi 1998 ki January gi taraga manga da slab haudoktuna class 10 amasung class 12 animak CBSE board ki makha da laire School asida VET program ama hangdokna nabagidamak haukiba chahi 2016 dagi honarakpa du chahi asigi April tara da MU na ayaba pirakpadagi ngasidagi unit ani mahiroi chamabu ahanba batch oina VET program asigidamak Chathananabagidamak induction cram inaugural thongramasi pangthokpani MU gi College Development Council gi Director Professor Dr. Hanjabam Sukadeva Sharmana Housing ki Institute khuding da induction program asi tangai fadana tawdaba yadaba ama oire tamgadoriba mahiroi sing aduda makoina tamgadoriba si karino kari kana ba pirakane amadi kari karamba tamlaba matungda kari fangadage haibana chingba kaya adu mahiroi sing da ningthina khanghananba haibasi maruaiba ama oire hairaduna college ama lingba anoba institute ama lingkhatpa haibasi yamna phaba khongthang amani haiki
हौरक्पा मैना तुमना चाक्रबा थोंजू पार्ट 2 बोरोय मखोंग लैबी खारिबम मेमथोय मपुरोयबा लैखिद्रबा खारिबम इवोहल की इमुंग दांगासी अयुक लाइक माइंडेड ग्रुप LMG मणिपुर की मिहुत कांगबु अमत चतुना खुदक की तेंगबांग ओइना लुपा लिसिंग तरा मतेंग पांगदुना इमुंग असिगी अवाबदा सरुग याख्रे ग्रुप असिगी चीफ एडवाइजर वांगखेमचा समजायना लुचिंगदुना चटखिबा खोंगचत अदुदा ग्रुप असिगी मरु ओइबा मियोय क्यासु सरुग याके खोंगचत अदुगा मरी लेनेना ग्रुप असिगी सेक्रेटरी ओजित छोरो खाइबमना खंगहौदना इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हौरक्पा मैना तुमना चाक्रबा खारिबम मेमथोयगी इमुंगना नंगहौरिबा अवाबदा मतेंग खरदा ओरबसु काननबा हाइदुना मतेंग असि पांगजबने हाइखी हौखिबा जुलाई की तांग कुन इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा मंगादा लिलोंग हौरेबी कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल दा मणिपुर मैतै पांगल नेवल वेलफेयर एसोसिएशन सिनखिबा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कम फाइनल ओरल राउंड केट 2 फर्स्ट स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन 2025 की फंक्शन अदुदा मणिपुर क्रिएटिव स्कूल दियोलालेन इम्फाल की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अमदी UMPC मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद तंपाक मयुमना संगायुमफम दा MMOF ना कंपटीशन तौबदा स्कूल खरा मखोई छात्र चहुम यौहनगे फर्स्ट अमदी थर्ड पोजीशन पियु लुपा लिसिंग कुंट्रा अमगसु मतेंग पांगे हायरखिबा वाफम असि संगायुमफम दा सेंटर ओइखिबना मरम ओरगा संगायुमबु लान उहननबा सथरखिबा थोंगनी रियाज अहमद तंपाक मयुमना चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ओरिबा मणिपुर क्रिएटिव स्कूल देलालेन इम्फालगा मरी लेनबा थबक थोरम खुदिंगमक संगायुमफमदा अथिंगबा थमले हाइरे संगायुमफमदा MMOF ना कंपटीशन तौखिबदा स्कूल खरन हाइरई अखोइगी छात्र चहुम यौहनगे फर्स्ट का थर्ड का पियु लुपा लिसिंग कुंट्रा अमसु mateंग पांगे हाइबा वाफम असि संगायुमफमदा सेंटर ओइखिबना मरम ओइरगा संगायुमफमबु लान उहन्नबा चथखिबा थवोंग अदुगी मतांगदा प्रूफ एंड एविडेंस का लोइना स्कूल सिंग अदुगी ममिंग मथा मियाम ममांगदा पुंग कुनमरी गी मनुंगदा खंगहनगदबनी हाइखिबा अदु हौजिक फावबा रईस अहमद तंपाक मयुमना रेस्पॉन्स पिरक्तबना मरम ओइरगा रईस अहमद तंपाक मयुमना चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ओइरिबा मणिपुर क्रिएटिव स्कूल दियोलालेन इम्फाल असिगा मरी लैनबा थबक थौरम खुदिमक संगायुमफमदा अथिंगबा थमले मे कुंट्रामाथोगी चिंगिसाउद Humanitarian Aid International Partner People's Resource Development Association amadi Start Network ka punduna ising isaw nanglaba yum listing amaga yangkai Imphal East ki manung channel laiba haingang khurai wangkai amasung Ideal Relief Camp ta family singna listing ani ga chamnga gi budget ta laiba changda changdabra yadraba maru oiba yum gi darkar laiba polam khalaga yenthokpagi thoram anga ngasi mapung fana pangthokre Youth Unity Strength Isok amadi Bisnupur Forest Division ga puna khosam nana sinduna Nambol Assembly Constituency gi manung chana laiba Isok Singfu Ching akoibada uchara kaya thakre uchara thabadu da DFO Bisnupur Waikhom Romabai RFO Bisnupur Forest Division RK Sarananda amadi atai official sing amadi akoibagi miyoi kaya su sarugyaki Mangjil Thabi Village Level Federation Thanga Khunjem Laikai Village की अहानबा जनरल बॉडी मिफम पांगथोकपा लोइनना अहानबा मपोक कुमोन थौराम पांगथोखरे मांगजिल थाबी विलेज लेवल फेडरेशन ना मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की मतेंगा लोइनना थांगा खुंजे मंदफ्ता पांगथोकपा थौराम अदुदा बिष्णुपुर की मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MSRLM की डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर अंगोम अमरजित याउन अतई मसक नाइबा मियोय क्यासु सरुग्याखे Saknairaba theater personality Ratan Thiamna Laikhidabada Kanglaipa Communist Party KCP na awaba fongdorakle Lup asigi Politburo Standing Committee gi Chairman Ibungo Ngangom na khudek piduna thadrokpa cherol amana haire cherol asina makha taraduna Ratan Thiamna khanghodana Laikhidabada party asigi maikidagi awaba fongdokpaga loinana imung manungi awaba da su Thiamasi Manipur khaktagi natana Malemda theater gi lamda maming leiraba playwright director amasung theater Mahak Laikhidaba Sina Theatre amasung art ki lamda Manipur khaktanatana malem gi oina mention bangamlaroidaba ahoba male horagani haina chairman Ibungo Ngangom na khurek piduna thadrokpa serola sina makhatana khanghalakli Theatre director amadi playwright ama oina malem asida chouba fida ama kalamba matik mayai lemjaningai oiraba mingthol kayana leitenglaba ima leibak Manipur bu malem da saktak piramlaba arangba thawan michak amagong ngalamba aikoi pumnamaki oja Ratan Thiam lei haukiba July gi tang kun go humdoida Taibang pan thadokuna taibang sembiba mapuma gi khuyada tingkibada Khenjong Lang Imphal East ki artist amadi thomi singa ojabu ikai khumnaba ka loina minute ani tumina leiduna awaba fongdokhe ojagi thawaina taibang mapugi manakta ingna chikna leiruna bagi damak thoni jaba ka loina imung manungi awaba da su sarugya jari haina fongdorakle
Saknairaba Playwright Theatre Director amasung Sangeet Natak Academy Awardee Padmasri Sri Ratan Thiamna manung matam chadana laikidabada MPP na minute ani tumina laiduna awaba phongdokre mahakna laikidabada Manipur khaki natana malemgi theatre gi lamda award pa amadi lehoragani Saknairaba Ratan Thiam gi thawai mirel na ingna chikna mapugi laikolda tiluna na ba thawni jori amadi imung manung gi awaba da su sarugyazari haina phongdurakli loislakda haujuk fawba ki maroi ba paw amukka hanna pizari Lainga ki maroi ba loisang singda India gi firal tangkhai singthaduna Padmasri Ratan Thiamna laikidabagi awaba phongdokre amadi chamago humphutarurak suba income tax te gi thoram pangthokre matam chana income tax thidokrabadi ain gi saitheng phongba yai hairi hauzik fawbagi onedi Manipuri paw matang stalojare mideng tabiri ba punamo pamukka hanna khurumjari